Anya laki din! Nay, nagatindog mo tasong mong kabagays. Kasla mo sungot agpaparem ababaw. Sumardeng ka man dita, kabagis. Anyat parikot mo ya kabagays. Jak kayat day di Mario apara ka ni Jenny nga anak ko. Apay ngay, kino nasing mo day jay abaraw kabagays. Jak kayat nga umay agdato ni Jibalay me, kabusbusor ka. Ay, awan na, na, no may agdaton ni Mariaw. Adami bang kagkintalon na? Ay uray pay, nagpintas ni Jenny nga anak ko. Sana maibagay ka ni Mario ang nag-grapes. Na, ay, saan alang at ipagibasaran kabagays? Di nasayat nga ugalay, wano kababalayin, importantay. Urian niya pa'y tibagbagam kabagis. Jak kayat day jay Mario. Ay, sana natangkan ti ulom, Gine. Di mo paspastrakan dito'y balay day jay Mario. Hay, ang mga nuan niya ti maaramid ko kinkwana. Nanang, Jak kayat nga iso ti mga sawakin ka. Ay, marigrigat tayo lang arudan. Marigrigat pa'y ti pakiasawaam no bilang. nanang, Jay to piloto, kas kadasiman ti mga sawakin ka. Tapno saan kanton nga agrigat. anya laki din ni nanang. Padasan pa'y day ang Mario ti umay diti balay. Tatalaga pa ba inak? Ha, makangag iti agka kasakit asao. Naimbag nga orasyon, Nana Maldita. Anya ti masapol mo, Mariaw? Umay ko kumapasya rin ni Jenny nga anak yaw. Jak kayat nga da umay mang pasyar ka ni Jenny nga anak ko. Isa pumanaw kan, bangkay! Apay nga awagan nak iti bangkay, Nana Maldita. Kita man day talangam, nagkutong ka, sakit, nagpulo ka iti puraw, kat kurang laangan, amailungan ka! Ha? Ay pumanaw kan, jak kayat nga umay ka diti balay may Mariaw! Apay ngay nga pinapanaw yun ni Mario, nanang. Ay, may saka matagaranggan diyang Jenny. Agparam ka, iti day ang Mariaw. Kat dandanay din na pa'y mayaskaw dagiti saka na amag na, gapo iti kinakutong na. Anya laki din ni nanang. Umaylag pasyar jay tao. Saan nga umayag daton? Ay agtal na ka man, Jenny. Agpasyara sa asawam. Anyat pa nagkitkitam dito balay, parke apagpasyaran. Anya laki din ni nanang. Anya laki din ni nanang. Ah! Hoy, di ka agpapaaram iti day ang Mariaw. Dakas ka kanyak, no agpaaram ka kenkwana. Naimbag nga oras mo, Nana Maldita. Sika manon, bangkay? Mario tinagan ko, Nana. Saan mo ta bangkay? Anya manon ti umay mo gagaraan diti balay? Adapay imot mo asabong. Umay ko pasya rin ni Jenny, Nana Maldita. Adda ka day? Awan. Napanan na, Nana Maldita. Apay ay anaglaing kang agdamag bangkay. Pumanaw kan, disturbo ka iti panagbiag. Kaya't ko lang makasarita ni Jenny, Nana Maldita. Nita! Anay ka, naipit na gitiramay ka! Ay sus! Ay, narumugsan di ramay na. Agla kayo nanang. Limtag tay ramay ni Mario ang naipit itiri daw. Gonggonana. Sigurado adinan maulit ti umay diti balay. Nga agaram ken ka. Anya laki din ni nanang. Nag-istrikto launay. Jak nga rod kayat nga adda umay agdaton ken ka, Jane. Win ngam saan nyo kumamag nga bugbugkawan tay tao nanang. At damot rik na masaktan. Ay. Isakit mo day di abangkay. Ay Mariaw? Di mo iba ka akayat mo matday di alalaki, Gine. Saan ko nga isaksakit, nanang? Ti ibagbagak, saan nyo kumamot, abugbugkawan, tadamot rik nana masaktan. Masakitan no masakitan tirik nana. Basta jak kayat nga daw may agdaton ken ka, period! Nanang! No kasta? Kayat mo mat ni Mario kasinsin Jenny? Nasingpet mo ni Mario kasinsin Aida. Aklunag at damot pa naggustokin kwa na. Sa bagay, awan mo ti makunak ni Mario tanasingpet. Nila ang Auntie Maldita ti ayan ti parikot. Kabusbusor na ni Mario kasinsin Aida.
piman met a maungungtan. Nalabos ni Auntie Maldita, kasinsin Jenny. Uray lagbusing ti agong na no agungat. Ha? Amok day ta, kaputa makitkitak no agong ungat ni Auntie Maldita. Pasaray kudkudan na pa iti patong na no agungat. Ano niya? Pasensyakan kadagiti bagbaga ni nanang kukin ka, Mario. Awan anyaman na, Jenny. Mawatak ni nanang mo. Agyaman nak, Mario. Sapay la kumatasong bata mo, ti daton kung ayatken ka, Jenny. Ay ayaten ka ngamin na talaga. Uray di kun sungbatan ti ayat mo, Mario. Amumlatan na niya ti desisyon ko. Bukas ta, adanam namak, Jenny. Ay na, agyaman nak. Naggana sa'd. Apay nga itakala nga sumangpat Jenny, ha? Naggapuam. Napana nagala itilidag, nanang. Nagbayag kalakit din, anapan nagala itilidag. Hun, nanang, tumaray mo nga mintay lidag. Ha? Anyat ko nam, Jenny. Adaya mo tumaray, alidag. Ha? Kwa, ti kahit ko asawan. Manmano, ti maala alidag, iti taltalong. Kastangag pa isaw, nanang. Day, may sa kami dito balay o kabagays. Napanan ni Jenny nga anak mo. Jakman amo iti dayji a babae. Napan siguro nagala iti liddag. Mangalan na ko maitiladag. Iji ka no taltalon kabagays. Kahit, adamo ila maalala na aladag kabagays. Adamot may sa akasirulaan na ala na. Aya, nagaga raw na mapanagala itilidag Awon kabagays. Imbag lang adda si daon mi Di kaila maumuman nga agsid-sida itilidag. Saan mo't akanayon kabagays? Pasaray agsida kami mo't iti karne. No, ada kwarta may. Ay gayam kabagays. Dumawata man itinabang luas sabon yaw. An-anduam tinabanglo sabon kabagays. Pang sabon ko iti asaw. Tanay nagbangsitan. Ay sinalbag. Pagsabsabon may. Ita pagsabon mo kit din iti asaw. Jay sabon apang labat yung saram. Saan kat adyan nabanglo sabon kabagays? Hoy, Gine, kunak manunapan ka nagala itilidag. Awan mo tinsangpot mo. Naibusan, tilidag iti taltalon, nanang. Nagmalmalam ka na pa nagala itilidag? Ngamawan mo't na alam? Anyalak inararamid mo iti taltalon. Nagtugaw, kas kada nagidda, nanang. Anya? Nagtugaw kas kada nagidda ti inaramid mo iti kataltalunan? Ha? Kwa, ti kayat ko asawan. Naginanaaklaeng. Iso ang nagtugaw kin nagiddaa. Kasta ngagpaisaw, nanang. Ay. Anya nga tinaramid da Mario ken Jenny di tayo regasyon. Naay. Adamot imot da nga ikat-ikat. Ay, di jay. Nagtugaw dan iti sirok ti kayaw. Oh my gosh! Sana all! Ay na, nagkana sing tagbuya. Ay, mapanak agpwistaw, iji kaludaan. Anyat kat katawam, Arnulfo. Amok Mario. Anya ti ammom. Kano nga iti long table? Anya? Long table sasawam dita, Arnulfo. Adda kadibot laeng tinaalayo aladdag iti irigasyon kini Jenny? Ha? Ammom anapan kami nagala itileddag iti irigasyon kini Jenny? Amok Mario. Nasiglat ka mo ta. Anya ti kaat mo asawan, Arnulfo. Mario, naimas kadimot laeng tagsultop itileddag. Ha? Sasawam dita, Arnulfo? Sana all! Ay no, mapadasak kumamot tagsultop iti si bibiyag aludag. Anya? At tuyan dagiti lidag, nanang. Nagadaw. Ha? Nagadumot nga agpaiso dagiti aliddag anak kaw. Win, nanang. Inkay ilako dagiti dadduma. Si daun tayo mo dagiti dadduma. Inakman ilako ka dagiti kakaaruba. Isupay apagkwartaan. Lawin, nanang.
Adalat ta kada kayo, no ilako yo amin. Mabambanog kan ama panagal-ala itiligdag anak ko. Aginaldaw kan ama pan ijital-talon. Ayos laeng, nanang. Tinapatag at daliddag ang maiyawid ko. Basta di kan makmapan ijay balay, Mario. Agkita talaangan dito'y ruar. Wan Jenny, nauyong ngamin ni nanang mo kanyak. Saan abale? Takanayon tamot nga agkita, Mario. Jenny, Di mo latta ni kaskaso dagiti bagbaga ni nanang ko. Patse, kadumteng tumutlaeng tika nito, amaawatan na ka. sa bagay. Basta pakita amlat ta itinasaya at ni nanang ko, Mario. Wan Jenny, di ka madanagan. Aramidak amin nga ibagbagam. Makapalok magayam, ti kanayon nga agsida itilindag ka na kan Ginay. Apay anak ko nayo dayta, uncle. Dumakdakkel ngamin day tapatong mau. Anya? Kinsan la day tapatong mau ti dumakdakkel ka na kan. Ha? Agraman day tabarukong mau ka dumadakkel. Anya lagit din na, uncle. Tila madildilaw na. Ay, saan lagaya man dagita ti dumakdakkel? Ha? Anya pa'y, uncle? Buyungan kamitan ka na kan. Nabsuga laang, uncle. Iso nga dumakkel ti buyong ko. Nabsog ka itilindag, kasta ka day. Ha? Sika talaga, uncle. Di ulatan ni kaskaso. Dagiti makitkita yu kanya. Papa namanon, Ginay. Inak mangalay tila ko yung aliddag, nanang. Mabit man lang, Ginay, anak ko. Apay ka de, nanang. Agsigig ka man, taada kita ag. Ni apay ta pagsikigan nak, nanang. Basta agsigig ka, taada bit kita ag. Unan, nanang. Oh. Ha? Nay. Apay ngay. Anya ti apay ngay, nanang. Apay ngay atunggal mapan kaagala itiliddag. Dumakdakkal day tatyan mo. Ha? Uray day ta, bumbumsog. Anya lakit din ni nanang. Tila makikita na, naglaing kayong agdilaw. Chismoso kamot Arnulfo. Saan ang maaramid day ta ni kasinsin ko a Jenny? At dagen ka, no mamati ka, wenno saan ka dagiti ibagbagak. Diyak mamati? At dagen ka, kung nagmanan ay da. Basta siya, noan niya di nakita, iso ti bagak. Mapanla ang mga laitiligdag, masikugan. Naimas nga rod at ilidag. Isuan na sikugan ni kasinsin mau, ay da. Hoy, di mo istoryaan ka ni Auntie Maldita, ti makitkitam ako nam. Ang mga nubakilan na ti kasinsin ko. Apay, di lamadlawain ni Nana Maldita ti tiyan ni Jenay. Kat no nagdakkilain. Diyak to pa'y madlaw. Si kakit din, di makadlaw. Nakapoy kayo nga rod, ano di yung madlaw, ay da. Talaga atyak madlaw, Arnulfo. Tiamok laang kat limukmag di kasinsin Ginay. Limok magngagpaiso ni Jenay, babaen itilidag. Ay sumardin ka man, Arnulfo. Ha? Day talatan lidag ti ibagbagap. Maday talaga. Anya ti maday, nanang. Sabali talaga. Ti anya. Apay ngay, Ginay, anak ko. Tunggal sumangpet ka, ang mga alay tilidag. Dumakdakal ti tiyan mo. Kas kala mabumbumba na bola. Ha? Anya ka din ti mapaspasamakan ka. Agpudnaw ka man kanya. O, makitam? Agduldulo ka matan. Ay, sus. Masikog sabot ti anak ko. Anya ti kaya tasawon day ti Ginay. Masikog ka. Uwan, nanang. Duan abulan to'y sikog ko. Sino ti amana? Ni Mario, nanang. Anya. Ni Mario ang kagurgurak. Ti ama day tasikog mo. Wow, nanang. Ay, saan? Saan ang mabalin? Diyak kaya't ni Mario aparakan ka. Nanang. Saan mo't gayam alidag ti kagagaraw may talon? No di kat napan ka mo't gayam nagpasikog. Sapay la kuma, tamaaklon yun ni Mario, nanang. Dumakdakelan ti tiyan ko. Nasken ngagkalay sa kamin. Nagpintas ti anak ni Mario, nanang.
Aywan nga raw, nagpintas ti apok. Imbag lakit din ta saan nga grup-grup paalidag. Nanang, Karuprupam ti apom nanang. Wan, Mariaw. Agyaman na, tayo di kandag itinapintas nga apo ko. Hoy, sika, Mariaw. Apay ka di nanang. Ha, di mo pagsidaan akanayon itilidag ti anak ko. Tapno sa anak ko mutang. Uway, nanang. Ay, umapalaksa anya ti apalan yo, nanang? Ay, kaya't kumatag sida itilidag. Anya? Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, ngayon tayo pinaulwan. Ludag! Dito'y drama tayo. Anya laki din! Anya laki din! No kasta? Umay ka diti lugar mi, Eddie? Wen, Grace. Kaya't ka na makita iti personal. O sige, sikati makaam mo. I love you, Grace. I love you too, Eddie. Bye, Grace. Bye, Eddie. Agan-anad ka dita, Wen. Agan-anat kamot dita, Eddie. Di ka nagpaparam iti sa bali, kaputadda ako na boyfriend mo, Grace. Uray si kamot. Di kan agar-aram dita Tada ako na girlfriend mo. Di mo baybay antibagim, Wen. Uray si kamot Di mo mo't baybay antibagim. Di ka agpabisin, tapno saan kang agsakit, Grace. Uray si kamot Eddie. Di kag pabisin tapno saan kang agsakit. Kumatang kay tinasustansya akanem, tapno napigsa ka latta. Ha? Kwa. Awan mo't kwarta kapag gatang ko itinasustansya ang kanok. Sana parikot na ita, Grace. Patuludan ka iti kwarta. Ay, manaw, Eddie. Dakkel agatan, Grace. Thank you. Urayag nga rodon di patulod mo kanyak. 5,000, 6,000, 7,000, kan 5 gasot. 7,500 tim patulod ni Eddie a kwartak, nanang. Wow! Nagkanasal Grace anak ka. Ay, baknang atalaga jay lakay anubiyaw. Ay, Nanang. Umay nakto ka no sa rungkaran diti balay. kanaw. Di na pa imbaga kanyak no kaano. Ibaganan tulat ta, no umayan diti lugar tayo. Kahit agkasar kayo kadain, Grace. Diyak pa'y ammo, nanang. Ibagan to siguro day ta ni Eddie, no umay diti balay. Ay, ikanak man mo't iti kwartam, Grace anak ka. Uray day tan 5 gasot asubrana. Pangaramatan nyo aya iti kwarta. Inak mo't gumatang iti pagpapintas ko, anak ka. Masapol anapintasak tao, no sumangpatag balintaw amanugang ka. Anya? Ayayatan ka, Grace. Sapay lang kumata,sumbatan na kaon. Ay, adan boyfriend ko. Di na kun Arman, si ka Benji. Anya? Sino? Diyak ibagbaga, basta makitam ton. Ay, sayang. Anya ti sayang. Sayang ti pagkasaranta alima abaka kan inamakaldeng. Ay namang sapol kalaangan iti sa bali a babae. Gaputa saan asika ti kayat ko. Nagsakit mo't tanday tangay bagbagam, Grace. Pudnomat? No makiasawa ak. Piliyok jibak nang. Tapno nasaya ato ti biyag ko. Saan akaskan ka akapit-pitak ti dapan na. Anya? Oh, rabiin. Ngam imawag ka pa'y laang, Eddie. Kaya't ko nga minadenggan tinagpintas a boses mo, Grace. Tilaang ka di boses ko, tinapintas? Uray ti rupam. Ay na, nagpintas ka. Oh, thank you, Eddie. Ay, wen kayam. Kaya't ko nga ibagakan ka nga umaya kon intun bigat di tabalayo. Sigurado ka nga intun bigatan ti umay mo? Wen, Grace. Anya ti kayat mo apasalubong. Ha? Kwa? Ay, kotse, ti kayat ko nga ipasalubong mo.
Anya, kutse, kulam. Joke. Rabak ko lang, dayjay. Sigalat tan ti makaammo no anya ti ipasalubong mo kanya. Urayin ka nga ro dito'y balayin ton bigat. Wen, Grace. Orayin nagdita balayo inton bigat. Bye-bye! Bye, Eddie. Mua-mua. Chup-chup. Grace, anak ka. Kita umantilangan mo na pintasak mo't laang. Ha? Nagpuskol matanday ta make-up yun, nanang? Napintasak ka din, Grace. Anya lakit din ni nanang. Siya, tisangputan ni Eddie. Saan ka tada kayo? Si kabot, anak ka. Kaya't ko lang matyag papintas. Unang ang bangkeng. Anya ti bangkeng, anak ka. Dita make-up yun, nanang. Apay anak ko nam abangkeng. Nagpo daw day tarupayaw, ngam nagngisit mo day tatiltilyaw. Anya? No kasta, sumangputan jay chatmate mo, kasinsin Grace. Wan, kasinsin Jelaine, umay nakasawaan nun. Ay na, nagganasan kasinsin. Ikaw na. Una kasinsin. Bak nang di mga asawa kanya. Damo ka dilaang nagkita kayo iti personal ijay chatmate mo, kasinsin Grace. First time kasinsin Jeline. Sa wakas, makitak matlangan tinobyo, kabak nang. Ay, sana all kasinsin Grace. Ay na, tumapok nga rod Anya ti kahit mo asawa na tumapok kasinsin Jeline. Ay kwa? Di mo latan ikaskaso jay imbagak kasinsin Grace. Kumustahan, Grace, anak ka? Sumangpit ka din ni Eddie Anubaum. Wana nang. Ay, sa dinungay tayan na. Asidag ka no, nanang. Ay na, nagragsaka ka, anak ka. Anya lakit din ni nanang. Isumat tanti at adda maragragsakan. Kasla isumat tanti asawaan da. Ay na, maragsakan aklaang paraken ka, anak ka. Nakatumpong ka itibak ng alakay. Wo, nanang. Anuam ti ubing ngay, no di namot maipaay ti pagkasapulam. Iso amay mayaten jay lakay, basta makaitid lakit day itinamay. Oh, day, naguni ti messenger mo, Grace, anak ka. Amangan nun ni Idi daytan. Ay, lakit din, nanang. Basaak no isungag paiso. Ha? Isungag paison! Oo, anyat ko na ngay, Grace. Damdamagan na, no sa dino ti pagsirkan nga umay dito lugar tayo, nanang. Ay, ibagam adagosin na, tapno saan amayaw awan ni Iday. Wan, nanang. Grace, apay ngay. Huway ngay. Ayos latan, nanang. Tinapatag, baknang. Wan, ngam nakasarukod mo't asimang pay. At dapay nangasibay kan kwa na abaraw. Wan nga rod, nanang. Ay nakasla di namutin kabailan ti agputo tanakaw. Anya lakit din ni nanang. Basta da kwarta na ayusan. Ala, inka nga rudin kasarsarita iti salas. Siya kunti makaamu amang isagana iti merienda. Nagadumatan ti pasarabom kada kami, Eddie. Wen, Grace. Para kada kayo amin, dayta. Sapay lang kumata magustuhan niyo. Ay magustuak, Ede. Kay kayat ko dagita pasaraba. Agyaman nagtamagustuam, nanang. Ha? Inawagan nakmutin itinanang, Ede. Wen, nanang kunakmeten. Gaputa ikalay sakon ni Grace. Ikalay sana kun, Eddie. Wen, Grace. Ikalay sakan iti kabiitan na parawen. No kasta nga raud, saan yun apagbayagan? Agkasar kayo adagusan. Mayat ka ka din, agkalaysatan. Wun, mayatin ti anak ko ang makikalay sa akin ka, Ede. Nanang, sigamutan di sumungsungbat. Oh, anya ti makunam, Grace. Wan, Eddie. Nakasagana ako na makikalay sa ka.
Natinungan, ti kalay sa da Grace ken di amanugang kaw. Maawis kayon to amain inton kasarda. Ayaw may kamintaw, nana. Sigurado lakit di nga adot isagana. Tabak nang di mga asawa kin ni kasinsin Grace, antay. Ay, adua, ti maisagana, jilain kanakan. Bak nang ko naman di mga asawa kin ni kasinsin mau. Ay na, nagganasan no kastante. Bak nang kayon tumatan Ay katuan, ajilin kanakan. Magatang kunto amin na nakayat ka. Nang runa iti pagpapintas ka. Anya? Aw, di yu liplipatan ti umaya. Inton kalay sa dagres ken eday, ang mga asawa ken kwada. Agawid ako ni di lugar may nana. Nay, apay ngay nga agawid kan. Panawam ka din ti amaw. Uwan nana, mabalin ko kanon apanawan dito'y balayo ni Sir Iday. Kasta ka day. Uwan nana, agsubliak tula kanon inton kalaysada ka ni Madam Grace. Ay katsi kalata at makaamaw baraok. Agpatuloy ako nana. Intulod ko lang dito lugar yaw ni Sir Iday. Ay mabiit lang barok. Asino nga iti mga sibay kan kwa na no pumanaw kamutan. Da kayo kanon ti makaamukon kwa na, nana. Anya? Ay sus, ay sus, ay sus, ay sus, ay sus, ay sus. Apay Angeline, anyat pagkaskastaam, Apay, di mo makita, Benjay. tiyan niya. Dayjimon, Tultulungan mo't ni Grace at umakter jay lakay ang mga asawa ken kwa na. Ay na, Nanananay. Apay nga umisom ka, Jeline. ay na, kabailan pa nga taday ng alakay, ti rumabaw. Anya ka din dahi tangay bagbagam. Kano agkakapsot mo, kanlakay launa yun. Kasla na prito nga udang ti kudil na. Anya? Ato iti kwarta apagkasaranta, Grace. Nakadunday ta akwarta, Eddie? Ha, nagado nga agpay so akwarta, day. Da kayon ti makaamo, no anya ti gatangan na sagana. Ay na, nagganas ay. Ingrande akalay sa ti mapasamak no kasta. Awen, nanang. Awisin nyo amin na kakabagyan ken kaarupayo. Kasanon dagiti kakabagyam, Eddie? Umayda ka dimot? Ko ha, awan ti makaumay a kakabagyak. Apay nga iday. At dadaamin ni Amerika dagiti kakabagyak. Kinapodno na agbakbakasyonak laeng dito'y Pilipinas. Kastagayam. Baknang kayo gayam at talaga. Taad da ijay Amerika dagiti kakabagyam. Lukasta. Mabalin mon taon nga alaan ni Grace ija Amerika. Wen nanang. Kalpasan ti kalay sami. Ipag namin ti papeles na ket kakuyog kunton niya agsubli ija Amerika. Ay na, nagganasay. Ay maagkan ka no kasta o. Pinagkanagmatan katugangan. Anya lakit din ni Nanang. Isumutan ti imo na anangagag ka ni Eddie. Simbang putan dagiti baboy kan baka pagkasaran da Grace nga anak ka. Ay na, nagdadakulin a baboy kan baka dagita ante. Wan, jilain kanakan. Eng grande a talaga ti kalaysa. Dagiti laengan agkusinero ti mauruuray ante. Nakasarita ka dagiti agkusinero kanakan. Paumaydan, tainton bigatan ti kalaysa. Awan nga rod parikot no kas na antay. Tumulong aktulangan amangan. Anya? Madama nga aglutluto dagiti kusinero para iti panagkalay sa tainton bigat, Eddie. Wen, Grace, ay na, magagaran akon ang mga sawagan ka. Eddie. I love you, Grace. Inagkanak manon? Ay na, tulungan nakman kita, Grace. Apay, anya ti aramidam? Basta,
Kaya't ko tuumagkin ka itinapaot, Grace. Sa nabali, tagkalay sa tamutan inton bigat. Malutluto pa yun, dagiti maisagana. Sika talaga? Di kan makauray. Yakon makauray pa, Grace. Ay, di nakakan di tayo di. Mahil kak. Jag may ladawan de ti aragsak ko, Grace. Agkan ka man din nagastoya. Apa yan? Marigata na umagis. Anya? Ang kupit ti barukong ko. Talaga marigata na umagis. Atake ako. Anya? Marigata na talaga. Eddie! Natay sa ni Eddie! Tulungan da! Kakaruba! Ay, natayo ni Eddie! Sana na matuloy ti kalay sa nanang. Ay, saus. Kasanon nga'y dagiti sagana, anak kao. Tita pala sa gana ti pampanunutin nyo. Natay lang nga rudan ni Eddie ang mga asawa kanyag. Ayun ay matday to yan anapasama kanak kao. Unak nubumak ng tan babaan kin ni Eday. Diyak pala na ikalay sangam na balo akadagusan. Ay, anyangay nga ro anak kao. Inatake mo't iti puso ni Eday. Eddie, ang ringka! Asawaan nagpay! Eddie! Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biyag, nga inday pinaulwan. Chatmate! Dito'y drama tayo, Anyalaki din! Anyalaki din! Apay anak kami suot ka, guruyaw. Nagsabatan day ta nagpuskol akiday-kiday mau. Agsi natansat, tinay bakit? Ay. Ti salbagan alaklakayan. Makauma, Anya ti makauma asasawom dita, guryaw. makasuya. Ay bagtay. Anya ti makauma kas kada makasuya ngay bagbakam. Makasuyan day tarupam tinay. Ni Tay, anay ko. Pinyagsipat ka ngay tinay. Agmauyong kan guryaw. Ibagam itan ang makasuyan ti rupak. Kat iso ti pagpatpatayam idi dayta. Idi aday ta, tinay. Sika ti kapintasan a babae di ti rabaw ti daga. Kunam idi kanyak. Ita, ibagamon a makasuya ti rupak. Nagbaliw nga rodan tiriknak tinay bakit? Nagpangit kamatan? Anya? Limlima pa yung tingipin mo na kas kala aswang. Mabinsan pa'y guryaw, makaraman ka kanyak, iti di mo pa'y naramramanan. Nagangsig ka pa yan. Nita! Anay ko. Ay di kag danog atinay. Urelan na dayag ti utik kao. Adda aya utak mo? Sige, agsao ka pa'y taguyudak day tadilam. Ay. Pinanawan ka itay nga agtugtugaw dito'y tirasa. Ita, nakatugaw ka manen, anasang patak? Wala kang pake. Naay? Kunamla na sino ka, anak ka lang kapi dito'y? But nga ron day ta sa pinmaw. Ay, na yun. Tumigil ka. Ay, di nakpagpungtutan, guryaw. Gumurgura ka nga awan gapuna. Maghiwalay na tayo, tinay. Di ka man agin tatagalog dita, guryaw. Madlaw mat nga Ilocano ka. Day talasin at ibagbagam kanyak. Sawang-sawa na ako, tinay. Saan kan amahal? Day taman at ibagam kanyak, Senyor Guryaw. Kabaulam nga ta nga awanak iti biyag mo. Di kanto pa'y makatrabaho ana imbag dito'y balay. Ultimo pagsibog mo iti kasilyas, kat ipaawit mo kanyak. Di mo man balik sinday ta, tinay. Talaga mo't.
Naglastog ka mangibaga, di na kun kayat. Ha? Di mo to pa'y malabaan di ules ama isbom amat maturog. Sumardeng ka, tinay. Magasangan ka, kat iso matag paisaw. Kundi karit ka itisina. Siyak matlati pagdawdawatam iti kwartam. Aniya? Apa yung tatang? Anya ka din ti mapaspasama kada kayo kininanang. Makauma. Te, Makauma nga ruden ti pa nagrup-rupa ni nanang yaw. Isulat makikita kong ti balay. Iming anak kao. anya? Awan lakit. Chirupa na ti makikita ti balay. Imbag kumamot no agpulbaos tapno pumudaw mo't basit chirupa na. Tatang, Isong agsina kami kininanang yaw. Anya da ito'y inayon mo iti listaan ti gatangak guryaw. Sigarilyo. Saan nga importante da ita sigarilyaw? Unaan ti masapsapol dito'y balay. Ay agsina ka nga ruden no di nagigatangan iti sigarilyo, tinay. Ti sinalbagan ta ibaga naman ng tisina. Ha, kunamlan nalakang aramidam da ita. Nalaka? Di ka lang maigatangan iti sigarilyo, agsinatan ti bagbagam. Awanin. Di na kun ay ayatin. Iso adi nagigatangan iti sigarilyo. Ay sumardeng ka guryaw. Lampay ka alaklakayan. No di nagigatangan iti sigarilyo. Puurak ti balay. Naay, agmauyong kan. Ay, dadaulen ti utag mo gapo iti asok ti sigarilyaw. Iso akastan ti ibagbagam. Gumuraak. Uray gumura ka. Sana ka gumatang iti sigarilyaw. Di ka kasarsarita. O, di saan laang? Mga sawak iti sabale. Oh, aramidam. Jay ob-obeng ti pangisukatakin ka. Be. Ha? Aramidam. Isukat ka mo ta iti ubobeng. Si kalaang ayat ti addabaol na mga ramid iti kasta. Di ka pala maturog, guryaw. Adalo man ti rabi ay. Manon atawin tangag din na, tinay. 5 adikada. Apay anadamag mo day ta, guryaw. Ay, inakman kita in jay marriage contract ha. Apay ti marriage contract ta. Inakkitain no ada nakasurat ijay nga expiration date ti kalaysata. Ada ayamot nakasurat nga expiration date ti kalaysa. No ngay adda, tinay. Awan. No ngay adda ko nakmait. Awan, guryaw. Apay nga min ayaday ta nga expiration date iti marriage contract. Kaya't kung erodan niyag sinata, tinay. Ay, bala ka talaga. Saan ka bagtay? Limpyo, di panunot ka. No talaga alimpyo ti panunot mo. Di na kon disturbo, tanay makaturturog akon. Ijay kasala sa maturog, tinay. Apay apaturugan nak ijay salas. Di ka nga rodin kaya't akaida. Ay, sikat ti mapan maturog ijay salas. Ha, sa bali manan ti mapampanunot mo. Pumanaw ka. Anday ko. Di nak idurod. Anay ko. Di nak ikusay at tinay. Sige, guryo. Mang sutil ka pa'y taluguban kan. Anya? Wow! Nagpintas kan, ex. Naay, nagpintas kan kunam, ngam awagan nakpailaang iti ex. Ex-girlfriend, ti kahit ko asawan, Bonifacia Ignacia Santa Maria de los Reyes. Embagam pailaang ti si bubukilanagan kaw. Ay, papanam ka day, ex. Ditadaya, ex. Balo ka din, ex. Nabayagan, ex. Apay aya. Amko mabalin ka din nga isublita tinapalabas. Torpay. Saan man, ex? Lagi punta dagiti agkakasamit, anapalabas ta. Ay di ka man, guryo. Agsalsalawasaw ka man ang. True. Bonifacia Ignacia Santa Maria de los Reyes. At dapay la kaimudingam dito'y posok. Lastog. Saan nga iti panaglastog? Si kapay la ti ipitpitik ti posok. Si ka ti linaon ti isip ko. Si ka ti lubong ko. Si ka ti ayat ko. Si ka ti biyag ko.
Sika, timang papaungar, ken mang tedragsak kanya. Anay ko, natilmon kon santi anges ko. Apanyagsipat ka ngay, ex. Nasaysaya at pa'y kuma, no natilmun ti anges mo, tapno maundat kan. Di ka din agong ungat, ex. Mabalinta pa'y mat nga isubliti na palabas no kayat mo. Nagsasao ka, kaslawan asawam. Si bibiyag pa'y ni tinay nga asawam. Dandani akon mabalo itinatay, ex. Anya? Urayan mabalo tinatay, ex. Isoblita man ti sigod nga ayan-ayat, ha? Daytay agin innaprosta adwa, ha? Ay salawasaw, agin innaprostaya may. Kaskari na aya day tangay bagbagam. Basol mo, no apay anagsinatay day. Pinakitaan na kalaang iti pantinitinay, pinanawan na kaun salbag ka. Yay! Anyat kat katawam dita, anseg. Uy, di mo mo't balik ti ansag abir nga skwa pare Guryo, tanagalas. Jak kurso na dati panagkatawam, pare ansil mo. Kasta, ibagam ati punpuno anagan ko. Kasla kumabel ti panagkatawam, pare. Ay, nangagkuti sarita nyo iti X-Maw, paray. Anya, nagpigsamot ti dengeg mo. Kasla radar laeng, Pinakitaan na kalagayam ni Tinay iti pantay, isuntiin ka sarnaw. Detangiwat mo, pare ansil mo. Di mo is-istoryain iti sa bali dayta. Pangasem. Ay, win, di ka madanagan, pare. Agkari ka, pare ansil mo. Ikarek, pare Guryo. Pixman? Pixman, pare. An-anwen ka, no istoryami ti sa balay, Di ore putdem ti may sa asakak. Imbagam dayta, pare. Putdag dayta may sa asakam, no istoryami ti sa balay. Apay nga itaka lang asumangpet, Guryo. Maluman. Nasapa kiti anagawid, tinay. Anya nasapa asasawom kat maluman. Nasapa pa itay pimanaw ka dito'y balay. Anya kuma. Ay. Ha, sa bali manan titinorti saritam, Guryo. Ha? Agrigla ka aya? Pakpakawaan, tinay. Apay, agrigla ti lalaki. Kano ati mo pa di agbinulan na babae, Guryo? Mudi ka kanayon. Jak amukin ka. Naay, kas kala babae agumurgora. Wano, bakla ka, Saan ka bakla? Apay nga ruda kasta, ti jar mo, Guryo. Agtantrams ka? Anya tantrums nga ibagbagam dita? Apay ubing ang abasay. Talaga mo, takas laubing ka abasit. Wano, agmauyong kan. Saan? Anya nga ruti pagkaskastaam. Magsisina na tayo, tinay. Magsisina asasawam? Ha? Kunamlan nalaka ti agsina. Nalaka? Nalaka para kan ka. Namsyak narigat. Agsina takidain, bakit? Makauma day ta nga ibagbagam. Di kanto pa'y makaluto iti kanam. Makisina kakit din kanya. Agpanunot ka man, anay bagguryaw. Anyat aramidam dito'y balay, Guryaw. Apay asimrak kalatan. Kayat ka ang makasarita, ex. Anyat ibagam aya. Agdato nakmaninkin ka, ex. Ay salawasaw, kat no adan asawam. Makisina nga rodin kinkwana, ex. Sika talaga ti kayat ko. Di ka maisina iti isip ko, ex. Ay saanin ang mabalin day tanga ibagbagam si Kaguryaw. Ha? Apayasanin ang mabalain, ex. Adan boyfriend ko. Anya? Kaano pa'y? Idilaang kalman. OMG! It hurts! Iso nga agawid kan. Taamangan numasangpetan na ka ti boyfriend ko. Oh no! Sana mabalain. Masaksakit anak. Nagsakit ti barukong ko. Ay saan ka man nga overacting si Kaguryaw? Agawid kan. Taamangan nusumangpetan ti boyfriend ko. Sino nga min ti boyfriend mo ako nam, ex? Siyak,
pare Guryaw. Ha? Ansag? Ay, Ansel mo tinagan ko Saan kat nga ansag? Kwa, apay aday ito ti boyfriend mo, ex. Nagangot ti sangaw na day ito ataaw. Anya, Adapik kisiw na. Saan na po nun ay tanga ibagbagan, pare Guryaw? ay saus, di kay agapaan silmaw. Guryaw. Mangmangan ti tao day ito ataaw. Uray anya ti ibagbagan, pare Guryaw. Siyak itan ti kayat ni Ixmaw. Di na kan kayat. Saan na mabalin? Agbagkalahak. Apay dagito'y nagdadakalabag, tinay. Badbadom, Guryaw. Apay nga inwar mo dagita badbadok ngay. Saan ka di akayat mo ti makisina kanyak? Iso apapanawan kan. Anya? Karkaritin na kitisina? Iso makisina ak ngarudan kan ka. Sina, no sina? Ay, nagbaliw gaya man ti panunot ko, tinay. Saan gaya man ang makisinakin ka? Ay, awan babawi, Guryaw. Ay, saan bakit? Saan Nagbabawi ang ngarudan. Iso pakawanan na ko na. Tiyan mo nga takadyak amo ti aramidam. Iso matlagayam akayat mo ti makisina kanyak. Takayat mo asubyan ni Bonifacia nga ex-maw. Sino tinagkunagan ka? Ni Anselmo. Anya? Ni Anselmo nga ansag tinangidanon ken ka, tinay? Wan, apay, ada reklamam. Awan tinay. Tawanan ba'y na try na ora? Inakpot dan di may sasaka na. Mala, ala mo dagiti gargarot mo ta pumanaw kan. Agsinata na talaga. Saan bakit? Di nagpapanawain. Sure. Ha? Sorry tarupam. Sure nga Ruden. Bakit? Napakawanin na kun sikat ay atak. Hawanin ti sa bali pa Sorry mat, ngam na ka desisyon akon Guryaw. Agsinatan na talaga. Saan? Di nagpapanawan. Ikan nagpwede maisagon daw ipanagnagkaw, di pa nagbalbaliw kon bakit? Basta di nagpapanawan. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasarita ni tibiyag, nga inday pinaulwan. Sina no sina. Ito'y drama tayo. Anya laki din. Anya laki din. Apay deta intugkil mo kandila, Mercedes, bakit? Rest in peace. Sinaw tinatay, Mercedes? Sika! Ay. Madiday tangay bagbagam, Mercedes. Makapakintayag. Ay, ikatam day takan tila. Manja! Ikatam, nakabutbutang day tangar aramidam. Anya nga minti serbi day takan tila. Pagsilaw mo amapan ijay impyerno, tisoy. Anya, ay, tilar aramidam. Anya ya ti basol ko gan ka, Mercedes. Salawahan ka, tisoy. Anya? Tiyan mo nga takadyak amo, nga da sa bali nga umok mo. Anya asabali nga umok ko asasawam dita, Mercedes. Di kan agin kukunati, soy. Agumok ka lang arudan iti sabali nga umok. Daytay pa'y kaslabibing katiro pala. Anya? Naimbang nga oras mo, pare tisoy. Nay, si Kamot Gayam, Marilena. Umayang agpadigo. Nay, agyaman na ka, Marilena. Sumrag ka pa ya. Saanin pare? Sa anak mo't lang agbayag. Alaamon, ti ipadigo kasi daan nyo ka ni Mari Mercedes. Agyaman na nga raw, Marilena. Ay awan ang yaman na pare. I love you. I love you ko na matin kanyak, Marilena. Di mo kumaikan iti sabali aka ipapananday ta nga imbaga. Pare tisoy. Maragsa ka naklang amin. Iso nga imbagak kan kadayta. Anya? Ibulong mo day ta si daan, tisoy. Nay, apay nga ay Mercedes.
Sayang adobo pa imot nga rod akar ni ti babaw. Ti awanan baing nga, Elena? O may lagpadigo? Ibaga na ti I love you? Aha. No di mo kayat nga ibulang day ta sidaan. Mudtay! Ha? Anya taramidam, Mercedes bakay? Isipat ko di tarupam ti malukong anaglaon iti sidaan. Ay! Stone! Hindi ko! Stone nasinitan ti rupak. Bakit ay na! Sa pinagpudot ti sidain. Anay ko! Nay! Day ta ti maganap mo! Babairaw! Ay. Anyat na pasamak iti rupam, pari tisoy. Nagbinatlagmat ti kudil ti rupam. Basol ni Mercedes na ito, pare santay. Anyat inaramid na aya, pari tisoy. Insipat na iti rupak timpadigo ni Mari Elena sidain may. Anya? Ay, sapay kaad-adaw di adobo akar ni ti babaw, pare santay. Ay sus, pari tisoy. Manangimon matgayam ni Mercedes. Ay perme paray. Nalabais ti ugali ni Mercedes. Ay, no saan basol ti mangkabil iti asawa. Kinaabil kaun. Anya? Ay. Di mo aramidan da ita. Kaasilaang ti asawam. Ay, no talaga mapuno anak. Labusak lang ang tawanan bay na babay. Anya? Apay nagsuot kay tinangyisit abadaw, Mercedes. Kasla day pampanasama. Rest in peace, Tisoy! Anya? Patayin nagmatan, Mercedes. Makapakintayag day tangar aramidan. Natay kamat atalagan dito'y puso! Anya laki din ni Mercedes. Agim imon ka man nga taniti again. Paspasakitam laeng tibagim. Amo ka! Anya ti amaw, Mercedes. Agkit kita kayo itilimad kin Elena. Ay, sana po doon dayta, Mercedes. Atap mo lang dayta. Apay nga rod akanayon ka arumar. Malum kan tumatan nga gawid. Awan ka iskan dayta nga bagbagam, Mercedes. Manangimon kang asawa. Di ka nagrason pa Tisoy! Agbababae ka lang arudan. Daytay pa'y naglukmag ti pingping na! Anya? Ay, makauma talaga. Apay ang tisaw anak ka. Anya ti makauma sa sawam dita. Nauma akaw tatang. Anya nga ron ti nakaumaam. Nauma akaw ni asawak tatang. Ha? Anya ti kayat mo asawain? Nagpintas ti asawam. Mauma kakidain. Sana day ti kayat ko asawan tatang. Nauma akaw ni tinagalas nga ugali ti asawak. Anya? Manangimaw. Kanayon nang ibaga kanyak ti rest in peace kat si bibiyagag pa'y mawit. Mga no, damot pagkurkurangam ka ni Mercedes. Iso akagurgura na ka, tisoy. Awan ti amaw ka nagkurangakin kwa na tatang. Manangimon la talaga. Mga nukurang ka lang iti apros. Aprosam ngamin ni Mercedes. Tapno naamokin ka. Anya? Di kanto mga minammo ti manglailo iti asawa. Nuagsaksakit tinakam ti asawam. Agasa babae ni tiyagag. Adda puntum tatang. Nagkapoy ka na lalakay. Aramidam na itang imbaga. Tapno nasayaat kayaw ngagasawa. Nay, si kamot gayam, Mari Elena. Wen, pari tisoy. Umayak manen agpadigo iti sidaan nyo. Ha? Ape akas lamadanagan ka. Dakas ka din umayak agpadigo iti sidaan? Ay, saan man, Mari Elena? Ay, saan na dakas? Naimas na ito asidaan pare. Anya nga dita asidain, Mari Elena? Buttered tahong with pasayan. Wow! Nagimasayin, Maray. Ay, paborito ka dita asidain. I love you, pare tisoy. Imbalikas mo manin ta I love you, Maray. Tunggal umay kagpadigaw. Ibagam kanyak ti I love you. Di mo latan ikan, iti sabali aka ipapananday ta nga ibagbagakan ka, pare tisoy. Expression ko laang dayta.
Anya? Sambutan mo't dayjay nga Elena ti umay agpadigot ito'y balay no kawanak. Di ka din agong unget, Mercedes. Imay la nagpadigaw ni Kumari Elena. Siguro, saan laang amak-makan ti padpadigukan ka ni Elena niya? Anya lagi din ni Mercedes. Sa bali man ti bagbagana. Anya kumahangay ti sa bali ngay padigo na kanya. Anya ngay tiyamaw, amangan no ipadpadigunan ti ayat nakan ka. Ay. May padigo ayamat ti ayat bakit? Tila sasawam dita. Ha! Nabayagan abalo iti nabiyag ni Mari Elena. Iso nga agsapol mo na iti mangkudkod iti gatal na. Shhh! Day tangiwat mo, Mercedes. Nagbastos. Di mo man pagpanunutan iti dagas ni Kumari Elena. Na, isakit mo dayjay a babae, tisoy. Kasanumit nga main. Bakit? Awan met madingar aramiden na. Umaila agpadpadigaw iti masida. Ay, maminsan pa'y nga isakit mo. Maminsan pa'y tisoy. Ay, sos. Ay, di ka kumaagngaryat bakit? Talaga met nga may nyawan ti madingar aramiden na. Di ko! Anday ko. Apa nagdanog ka ngay bakit? Anya ka metin. Kasta unay ti panangisakit mo kin ni Mari Elena. Ayan jay impadigo na masida. Di taman ni. Adda di talamisaan bakit? Ibalang ko day tama sida. Sana. Sayang. Anday ko. Ha! Sayangak tupay day tabyag mau. Anya? Apay, ano day tamatam, tisoy. Limitam mat. Saan nga epektive, nanang? Anya ti saan nga epektibo? Jay insuro kanyak ni tatang Anya nga minti insuro na kan kaaya. Lambingag ka na ni Mercedes, no kasi nga gungungat. Nyam saan mat nga epektive. Anyat na pasama kaya, tisoy. Inaperkat ni Mercedes ti matak, nanang. Anya? No saan nagpalangay madayaw? Mga no saan laang nga uppercut ti maramanak. No di kat isina na pa'y ka no ti spiritaw. Anya? Unay lakit din ngagpaisaw pari tisaw. Kasla ubat ti kaldero ti may sa amatam. Nagngisay. Ay. Na, nagatiddugan na sinaay dayta pari tisaw. Ay! Manay na. Kaslasin na ay dayta ti mapukpukawan iti namnama Natumpungan pare santay. Sunna ay ti makaisinsina. Anya? Kayat mo asawan, kayat mo ti magisina kini Mercedes? Kaslakastan pare santay. Ay! Ay una yan, nagsinna ay kamanen pari tisoy. At daarak mo dita, pare santay. Awan pari tisoy, apay aya. Aginumtaman kidi iti arak pare. Kaya't ko taglemes iti arak. Ay katuwa na, aglemes kay ti arak. Taglemes akmet iti pulutan. Anya? Pari tisoy? Anya tiraramidam dito balay me Mari Elena. Si kamatan ti nangilukat itiri daw me. Ay, balay ko tinagawidam, pari tisoy. Anya? Nabartag ka, pari tisoy. Ala, umay ka, tabanyusan ka, tapno magin awaan ka. Asino ti sapsapulam, Mercedes. Ni tisoy tatang. Imay ka di dito'y balayaw. Saan, Mike? Yak pa'y nakitkita ti anak kaw. Ay, napananangatan ngay. Sa pulam dita parparangan, Mercedes. Ang mga nodalaang dita pumanag na. Nasapa pa'y itay pimanaw ijay balay. Ngam saan mo tan nga gawawid? Magawid to lata. Amo na mo ti pagawidan na. Asino ti sapsapulem, Mari Mercedes?
Ni Tisoy pare sante. Nakitam ka day. Awan, nakita k mare. Kaduwak nga rod ang naginom iti arak ita Anya, sa dino nga rod tinapanan na ngay pare. Nagpadayam at itay, mare. Anya ngay kinaramid na ditadaya. Ay, surot at tawanan ba eh. Ang mga nuad da kasi narak na iyay. Mabit lang, Mari Mercedes. Saan kaya madita daya tinapanan ni kumparek? Ha? Sa dino? Dita gayam laod. Wawan. Ijay laod. Anya ngay karamidin na ditalaod. Sige tayo nagsapulin ti asawak ditalaod. Mabit lang, Mari Mercedes. Apay, pare sante. Saan gaya madita laod tinapanan ni kumparek? Dita gayam amyanan. Sa dino at talaga tinapanan na, pare sante. Luklukon nagsamag. Dispensarin na ka, Mare. Medyo maulawak nga mimbasit Anawan ka man lawan. Mabit lang, Mare. Saan gaya maditamianan tinapanan ni kumparek? Sa dino ngamin at talaga tinapanan ni Tisoy. Saanin nagsusurot ti bagbagam? Napan gayam dita abagatan. Sigurado kan, pare sante? 100%, Mare. Dita abagatan tinapanan na. Agsagana kanyak dayjay at Tisoy. Napanlakit di dito'y balay ni Mari Elena. Agpaliwak. Kunakon kat. Adda dito'y tichinelas na. Ay na, nagkana sa talaga, Marilena. Ay no, nagkana sa talaga. Magustuhan ka di, pare Tisoy. Ay na, magusto ak launay. Aprosan pa dita. Ay na, magusto ak launay, kumare. Dito'y ka di, pare Tisoy. Uy, Marilena. Dita, ay na, nagkana sa talaga jaw. Ay na, nakaginawa ka talaga. Dita. Dagiti ongonan bain. Sa bali lakit ditar aramidan da. Kalaatak man nga ilukat tiri daw. Sinalbag kayo! Nagbabastos kayo! Mari Mercedes? Mercedes, ayawan ti matingar aramidin mikin ni Marilena. Ilutin na lang ti sakak ka na sakit. Bakit? Day tati agpay Mari Mercedes. Na-outbalance nga min itay ni kumpare. Gaputa na barbartag. Iso nga inilot ko tinasakit asaka na. Anya, apay nga rod nga da dito ni Tisoy. Nabarbartag at impagarop na adito iti balayo, Mare. Awanan ti sabali nga inaramid jaw. Awanan, Mari Mercedes. Awan mo ti relasyon mi kanila kay mo Uy, pudno tayo tabakit. Sikatay ayatek. Ay, awanin ti sabali pa ay. Iswapo na asimon ti panagimimon mau. Talaga, Tisoy? Uwin bakit? Ay, ayatin ka. I love you. Hindi mo kumamat ikan iti sabali kay papanandi panagpadpadigo ka na ni Mari Elena Kaputa ag best friend kami. Sipod pay. Ay, pakawanan na nga road Tisoy lakay. Nagkamali ang iti panangipapan. Pakawanan na ko na. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biyag, nga inday pinaulwan. Padigaw! Dito'y drama tayo, Anya Laki din! Anya Laki din! Kwartaman? Merced bakit? Ay, awan kwartak. Sige na. Tapno napintas ka. Anadom ay ati kwarta, Fausto. Igatan ko iti kape, Merced bakit? Anya lakid din ay Fausto. Kalkalpas mo lang ang nagkape. Ang kape ka manan? Sige na, Merced bakit? Matayak no sana ngagkape. Mabit lang. Adtoy, sa nga gasod da ita. Isublem ti suklina.
Depende. Anya depende asasawam. Ingka gumatangan iti kapem kat isublim kanyak di suklay. Gumatangak man iti kape at tengedan, Maya. Adaya matengedan akapay Tata Faustino. Si Kamet, kas kalasaan ana irwam kanyak, Maya. Amom lang aroden, no anya ti kapek. Ha? Bigbigat? Agkapi kayo iti arak, Tata Faustino. Wen Maya, day ita ti kaimasan akape dito'y lubong. Anya? Ahap. Oh, antaw iti bayad ka. Jay sukli na, itid mon apulutan ko, Maya. Anya pulutan ti kayat niyo, Tata Faustino. Day talatan kornek, Maya. Igatang ko amin ang ti sukli na. Mabiit lang, tamangalaak iti kape at tengedan, kan pulutan niyo, Tata Faustino. Nagbayag lakit din anapan gibatang iti kape ni Tatang Mau Banjaw. Ket no nalabsak nga gininom iti arak iti tersena ni Maya, nanang. Anya, bigbigat nga agin inom iti arak ni Tatang Mau. Wananang, agmay-may sa nga gininom iti arak iti tersena. Ay sinalbagalak-lakayan. Saan mat gayam akape iti mapanagatagan no di kat arak nga inuman na. Ay ket na may saan na kayo manin ni tata nga, nanang. Amuyo matanti ugali na. Ha, agsaga na kanyak da di alaklakayan. Ha, inulbodan nak ti awanan baeng. Anay ko. Anay, ouch. Abay nga katos ka nga, Merced, bakit? Ayan, di ginatang mo akape, ha? Ay kat nainom kun bakit? At dan dito'y istomak ko. Kape, wano arak ti ginatang mo. Kape, bakit? Naay, ipilit na latta ti kayat na, ay di nakululbudan, Faustino. Ayan ti suklay. Aha. Anya sukle, bakit? Jay sukle ti sangagasot nga intad ko kan ka. Adaya sukle? Awan mo't malagip ko Ay na, ay, mabalsig kan sa nalaklakayan. Malipatan pa yan, agraman suklay. Ay, papa na mabigbigat, Faustino. To the moon. Anya atuda mo nasasawom dita. Ay, di ka man na nagsursura, Faustino. Road trip, brum. Ay, bagdate. Anya na kita sasawom. Ay, inakidain tanay. Nabaawan jay kape. Rumwar ka manan na mapanagkape. Katadamat kape dito'y balay. Ay, saan anaimas ti kape dito'y balay? Nagpait, nagalsem. Anya? Naimimas tag kape jirwar ata makaulaw. Adaya mo't kape ang makaulaw. Ay, ada Merced, bakit? Anya ang klase ti kape dayta? To the moon. Road trip, brum. Ay, salbag ka. Anya dayta sasawam. Ay, ikugtar kanto, payaging gayjay bulan. Adto yan ti makaulaw a kapem, pari Faustino. Agyaman pare kapre. Ayan niya, laki din ni pari Faustino. Ipagana pa'y laang ti kapri akasurun ka. Ferdinand kunamlatan. Okay, pare Ferdinand. Naimas data akapay nang ronano adda tinapay na. Una, pari Faustino. Kumplito ti ipasangukin ka. Ay ayos nga rod no kasta. Ibagbagak laeng akape kan tinapay. Tapno saan amadlaw nga arak kan pulutan ti pagsarsaritaan ta. Maawatak no anya dagiti ibagbagam. Pari Faustino. Painuman ka iti libre nga arak kan pulutan. Nagganasan ti life no kasta, pare Ferdinand. Aginom tangaro din. Nabarte ka. Dandani, jagmatan. Mayas ka o dagiti sakak amag na.
Sabay, atayo pa jay balay may... Aha! Anya jay. Kasla, tao ti anda di tagdalan ko nga gawin na. Sino nga di tataw? Jakmat may lasin ti ropa nat nasipngit may. Ituloy ko hindi ti magnat bigbigag man no asino dita. Aha! Di matgayang mersed nga asawak dita nakatakdan. Anya nga iti aramidan na dita. Aha! Nag-disappear matan. Awan matan ni mersed. Kalatan nagpukaw kalatan nagpukaw. Diyos kay. Nagpalinsamot nga aso ni Merside. Ay, aswang! Ay, aswang! Adaswang banjaw anak ko. Adaswang ay nagalasa. Nakakitaan nyo iti aswang ay bagbagayo, tatang? Dalan ko nga agawid anak ko. Anya lakit din ni tatang aya. Parparma tayo laang di aswang ang nakita yo. Talagang aswang di nakita. Banjaw anak ko. Mapanagnagan nyo ka di nga aswang di nakita yo, tatang. Wen, banjaw. Ninanang mo a Merced di nakita ka nagbalin nga aso. Anya? Nagbalin nga aso ni nanang? Ay, wen, banjo anak ko. Aswang ni nanang yaw. Ni tatang mau, banjaw. At dadi taon nagnanang. Naturog dito idirabi Gaputa kas taon ay tibartag na. Ay, ti awanan ba'y nalaklakayan? Nagpakada mapanlag kape, nga mapanlagayam nagsukmon? Mala, sumrag kayo. Ingkay kasarita ni tatang. Ay, hindi ko masasin ng aswang. Ay, sinalbag ka, Faustino. Aswang kun kunamatan kanyak. Nakita ka nagbalin nga aso idirabi Merced. Ay, aguyang. Apay ko mga agbalinak nga asaw? Apay nga rod ang nakita ka idirabi ngam nagpukaw kamitlaang. Kat iti sana nagbayag. Nakakita ak iti asaw. Nagpangit nga asaw. Ay, salbag ka. Gapo ta nakakita ka ni ti asaw, ipagarop mo na siyak na jay. Sapsapulan ka idirabi no sa dino tinapnapanam. Anya, si ka nga rod niya agpaiso di nakita kidirabi Wan, siyak na jay. Napanak nagdamdamag kadagiti kakaruban no sa dino tinapnapanam. Anya? Naulaw ka manin ako nagfaustinaw. Day tala arak ti adda di tapanunot mo. Iso nga ipagarop mo pa yan nga aswanga. Day, apay analpay ti abagam nga imay dito'y balay kaw. Kabagis Faustinaw. Ay. Awan pa'y maigatang mat iti kape, kabagis. Naglakamot ti kape. Awan lakadain ti maigatang mau kabagais. Awan nga rod kwartak, tadi nagmat ikan ni Merced nga asawa, kabagis. Nagkape ka lang dito'y balay, kabagais. Ado ti kapik ditaw Ikan naklangin iti igatang ko, kabagis. Anya, apay nga ikan kapay lang iti igatang mo. Kat padawatan ka lang arudin iti kapyaw. Kurang titid mo akape, kabagis. Di ado ti katangik akape. Anya? Kwarta lang yung titid mo, kabagis. Mano ayati ka sa pulam? Talugasot, kabagis. Anya, ay makaulaw ka mat kabagais. Kapila ang agatangaw. Talugasot ti dawatem akwarta kanya. Ay uwan, tapno nawadwad ti kapya, kabagais. Jay dakal, kan gumatangak matin iti creamer na. Tapno na im-imas mat, kabagais. Mabit lang nga rog, kabagais. Inak mga iti paggatang mo iti kapay. Ay na, agyaman na, kabagais. Adto yun ti kapem, Tata Faustinaw.
Uy, agyaman ak Maya. Jay pulutan ko nga'y. Adamot dito yun, tata. Ay agyaman ak manayin Maya. Nagganas jaw. Maulawag manayin. Babaen iti da ito'y akapay. Adto mo ti suklem, Tata Faustino. Ay ikwa, idulin mo pa ilaang da ita suklek Maya. Apay nga'y, tata? Pundok da ita akwarta. Nayunak tumanay no umayak gumatang iti kapay. Adalatakan ka, Tata Faustino. Basta di mo ibagbagakin ni Nanam a Merced nga da pundok akwarta dito tirsinam. Wine? Un, tata, ariglado. Banjo, Apay, Maya, agdardaras kamat kay masidag kanyak. adda ijay tirsinak ni tatang mo ana barbarte. Iyawid mo tanay. Nakaila din ijay daga. Anya? Ay, mangibabain man ni tatangin. Kaasimot ang nakaida ijay daga. Wan, Maya, inakyawid. Tatang, bumangon kayo. Hindi ka agad di tadaga. Bumangon kayon, tayawid kayon. Nakarugrugit kayon na eh. Disturbo ka iti panaturog banyaw. Anya nga iyawid na sasawab dita. Dito iti balay ko. This is my house, you know. Saan adito iti balay mo, tatang? Nagidda ka iti daga. Nakataptapok kan na eh. Anya? Tumakdar kan Kitkitaan da kan dagiti tao dito itersena. Kababain. Apayan? Anya tinapasamak ta nagidagmat niyag paison dito'y daga. Nabartek ka ngamin, tatang. Sinalbag. Ay, makabartek gayam ti kape. Ayan niya lakid din ni tatang aya. Ibaga naman na makabartek ti kape. Nagalas ti langam anabartag, Faustinaw. Nagangsag day ta sa pinmaw. Di ka din nagungunget, Merced, bakit? Mangibabain ka alaklakayan. No saan nakapaylaang nga inyawid ni Banjo nga anak mo. Ay, awan nakaidda ka latay jay dalan, alabas-labasan dagiti tattao. Ingatom ba day ta sa pinmo matintinag? Ha! Kadagdaga pa yun day tabuok mo. Merced, bakit? Itimpla nagman iti kape. Anya? Kape, wano arak titad ko kan ka, ha? Agpili ka? Arak? Ay, sinalbag ka. Arak mat nga agpaiso ti pinilib. Mala, inkagdigaws tanay. Atoy mo pa yun jay taong grasa. Kaya't ko ti rumwar, Merced. Awan ti rumrumwar, Faustinaw. Sigin, Merced, bakit? Please. Manjak! Sigin, sige matan, bakit? Inkanto manin agbartag. Ay, isaanin. Apay ko mga inak agbartag ngay. Ay di nakulbodan, Faustinaw. Inaklag kapi iji tersina. Adamat kapi dito'y balay. Dito'y kan ngagkape. Naimas nagkapi iji tersina ni Maya. Ay di mo ipilit ti kay kayat mo. Magsangit no di nagparwaren, bakit? Naay? Apay, ubing ka abasit tapno agpakaasi arumuar. Sige tapno sana kunyag sangit. Mabibiitak laeng amapan agkapi, bakit? Ay manjak! Wen ko namon tapno mayat kan, bakit? Sa anak mat adumawat iti igatang ko iti kapikan kakit. Ala, sige. Basta agawid ka matladagos dito'y balay. Nawatam. Ay, ayos! Wen, bakit? Agawid ak matladagos. Promise, cross my heart. Igatang ko iti kape, jay pundok, Maya. Sige, Tata Faustino. Ay, idarasen tanay makakapkapi akon. Mabiit lang, Tata Faustino. Isagsaganak pa'y laang. Aha. Adtuyin ti kapem, agraman pulutan, tata. Uy! Nagganas manayin. Ngam di ka unay agbartek, maturog kanto manin di tadaga. Ay, saanin? Sabalin ti pagturugak no mabartekak.
Sa dino ti pagturungam, tata? Di tabalayo, Maya. Ang kaidata. Ay, bastos alaklakayan. Apay ko mga agkaidata ngay. Si Kamat, di ka lamarabakan. Joke only day, Maya. Asinaw ti sapsapulam ipagmerside. Ay, sapsapulak ni Faustino ipag. Maluman, ngam di matla agawi doon. Amangan no adala ang ijay tirsina ni Maya. Ijay mo't akanayaw ti pag-istambayan na. Ay, nagapo akon ije tirsina. Awan mo't ijay ni kabagis mo. Panikot ko da ije atao. Mapanak laag kapi kun kunana. Ngam mapanlagayam agbartag. Anya lakit din ni kabagays. Makapungtuta ka talagan ipag. Makabannog sa pulan ni Faustino. Inaldaw lang na kasta ti araramiden na. Maawatan ka ipagmerside. Agsagana day di a Faustino no makita. Nabannog ako namang susurot kan kuana. Ay, di nag-ipagod dito'y sirok ti kayo. Bakit? Ngala, tenglam anaimbag ni tatang mau banjaw. Ipagod ko lang ang tapno jakon sapsapulan. Wananang, Ay, pakawanan na kun bakit. Ay, di nag-ipagod. Pangasim sa anak ba't nga ayop. Aday ta, dalpasan. Nakapagod kan, akas lanuang di tapon ti kayo, Faustino. Ay, karkaran nag dito'y Merced. Bakit? Ay, ulbod ka, ha? Ipampambar mo lang ang mapan ka agkape? Nga mapan kalagayam aginom iti arak? Nagsakitin ti mag-Merced. O karkaran dagon. Agbalbaliw akon. Promise. Cross my heart. Ay, saan ako na mamatikan ka? Kastan ti aramidakan ka no rumwar ka pa'y amapan agbartag. Ikarit, agbalbaliw akon, Merced. Bakit? Basta o karkaran na kung dito'y puon ti kayo, Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, ngayon day pinaulwan. Managkapay! Dito'y drama tayo, Anya Laki din! Insurat ni Isagani Yalong Buliesen. Isagsagot ka na kayo, ti Danmart's YouTube channel. Agyaman kamay, itingkay, Panang Tarabay.